esithandweni somlilo makumele angene esithandweni kwakumele ukuthi ahlangane abe moya munye ukuze bazonqoba lo wamlilo bathi mabengena bebambene ngezandla uthi umhlabeleli siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe babebheke emlilweni mabengena kwabonakala owesine ngoba sinawo amakhosi emhlabeni agcotshwe ngoba kube kumele adle nje isikhundla ngoba uvele umuntu ophezulu kepha kunalento yokuthi ma unogcobo ugcobo lukwembatha ngisho ngabe ungakanani ngoba siyamthola uJesu embatha ugcobo bathi wayinabo 12 years babuza amakhosi angoHerodi athi ubani yena lo Jesu abathi usindisa abantu bathi maye sesiphambanweni ebethelwa babondo babethi awuzisindise phela ngoba ubonakele usindisa abantu benza imlingo kodwa kunamazwi uNkulunkulu awashoyo bathi ayisikhombisa owawasho maqede wafa